naling maharsik suamakhur desirang pinuju sapunika pangandikane Sang Mahamuni nuli nyawis sangsane kepuja sojar maharsi kita tan khanek sang saya singgih ratu Sang Mahamuni singgih ratu dan wenten sane patut sumelangin titiang malih ngapan prabawani dapan tek magung alang santukan perbawan tapani ratune sane membuat pisan nenten preside pacang kepuruga iya kandumi kami jaya remusuh maharsi punika awinan titiang jaga mulih ring meseh singgih Mahamuni naling nirang nerpesutut tamek sapunika bawasida Dewa Agung Putra Utama Sang Ramadewa sambut ayuda laras lawan aster di 别
ngambil sanjata gandewa miwah panah sani luwih mangkat sirang ulilingi patapan perayatna harus memargi hide ngelinderin peselamane saha perayatna pisana sang Laksmani akan dulur nir kapasangkep ide sang Laksmana sane dados iringan idene taler punika sami taler sregep Tuat kalesang resi kabeh tawine kanjekan ide sang resi maka sami keaturin ngemargiang pemujana dan duang musuh teke parang suamahap iroder ton dumade rauh isa terus sinarengan waluye kadi guleme ngares-resin kaning langit kadi temi sedang gumantung iri kering ambarane sekadi guleme sane sedang menggantung dong sterakarai siung ni kilat pada
maling sani kabinau sekadi tatet waluyanipun Sang Laksmani kana wawang mulat ngide Sang Laksamana duke punika digelis mececingakan tungadah wonten laras nire sudir mangeake pade ngawentang laras idene luwihing pageh ide mesuku tunggal datan salah yang arda canderu nenten lempas ide metitisipun antuk panah arda canderu sirna pasah mati kabeh ni taman God pegelantesipun padem sinamyan dan pegantulan dendas niago tarik rahu pada tendasipun nyejehin pisan kale rau yen sesamen ibune kabinawa sabdani biasana rika gaganan pangun
suarane nyane ngres-resin pisan ring ambarane ipun maduhan lawan awak niek mangawan tibu gua mentur makemiwah awakipune kadilawian ulung ngerudog sakowe kenirang tapi kabeh mataku atumun yuk sekata sang mraget apa sami ajerih ngantenangipun ngari cek akan Tuhan yang masengit sang marice punika panuanipun krode ngarepangipun kebrahmantian ke pianasang niek masuk mandang Waji mayu-mayu asane gelarangipun tandang wirang ipun ngarepang sang ramotar wiegani suara suadir mangsuk ide sang ramu nenten jemek jahan puruse ide dahating pageh mengarepang muajar sirang nerepati aput terek mahamari
raksu ngandika Ide Dewa Agung Putra gumana jaga manureksa mari cemudek ngapedonmu ring asramangki ikan itu cai merica blog apa pisarat cai ini ke peseraman ini ya nemang sebaksana risang wiku darapamangsa nayan cailah karang mabudi memaksa daging ering ide sang wiku naide sing jema duwe daging iya puan mas iya kaharapmu risang tapaswi nayan pradima sane saratang cai ering ide sang wiku dan biasa wiku ngarani ngati teduh ke itu tusing ya masih menduwe kasinahannya ide sang wiku nak kelintang lacur ide derek ngatimu dek dahat mapunggung ramu dewa cai keliwat blok keliwat mapunggung nemas pina kedon mami
para angki Wakitu masih sing jemasane saratang kai keranane kai degemaya Darmang setan apa mahang rabasi juga angkit itu masih sing jedaging sing japo-apo aneh alih mai kumana lakar ngugin dinia Dharma subhawa mami raksasa sateruning rat Sudarman kaine wadeg ngaraksasa mula-mula dadi musuh gumia Megning ayatnya mati wiku dan padosa mula karang mencanen sange mayadnya ngemadiangan tuwiku ane tusing lah pelih Darmani ngasur raksasa jan mojati kita tuah Sudarmana sura muah raksasane ane nganutin panumadiannya nih tiasa kasih mancana ban caning rat mumuani keliwat varikose nyalanan pamancana dini di gumine keluar subawa mami
sanes dua budi kalak solah kaine tusing ngelah kena sadu budi niangarat kabeh ira basangku taman ini gumini mekejang lakar benyahang kai apang tusing megantulan wehengku tang buane dia kalas kai mule misadie lakar ngai gumini nentu apa ngodah di alasane sung ngapa sebawa mami raksasa kasing rat sawire solah kaini para wateking raksasa mula tuah parikose di gumine naling niasi ger sumahur nerpapu tereram sapunike pajaripun digelis nyawis ide Dewa Agung Putra Rama